Ćao, vi gledate Cat Cinema, a mi vam ovoga puta predstavljamo 10 filmova koje nikako ne treba da pogledate. U pitanju je lista top 10 najgorih filmova svih vremena. Na 10. mestu naše liste našla se parodija na romantične filmove pod naslovom Date Movie. Ovaj film govori o beznadežnoj romantičarki po imenu Julia Jones. Ona je nesrećna, ima više kilograma, vreme provodi radeći u očevoj radnji i veruje da će zauvek ostati sama, ali to traje dok ne upozna čoveka svog života, Granta. Ali pre nego što budu napravili venčanje iz snova, moraju da upoznaju roditelje, da se nađu sa organizatorom venčanja i da se izbore sa Grantovom prijateljicom Mandy, koja ne želi da joj se drug oženi. Sve u svemu, još jedna neuspela parodija. 9. mesto pripalo je filmu iz 2009. godine, Zmajeva kugla – Evolucija. Zmajeva kugla – Evolucija je dugo iščekivani igrani film snimljen kao adaptacija popularne japanske mange Akire Toriyame. Justin Chatwin je čuveni junak Goku, moćni ratnik koji štiti zemlju od nepreglednog niza podlaca koji žele da dominiraju svemirom i kontrolišu mistične zmajeve kugle po kojima je film i dobio ime. Iako sve ovo zvuči primamljivo, naša topla preporuka je da preskočite ovaj film. Osmo mesto zauzelo je ostvarenje iz 2008. godine. Upoznajte Spartance. Reklama za ovaj film glasila je ovako: istorija nikada nije bila tako histerična. Pripremite se na borbu za čast, borbu za slavu i smeh do suza dok gledate ovu komediju koja se ruga najvećim ikonama pop kulture. U filmu upoznajte Spartance, junački Leonid, naoružan samo kožnim donjim rubljem i ogrtačem, predvodi otrcanu grupu od Spartanaca da bi odbranio svoju domovinu od persijskih zavojevača, u čijim redovima su Ghost Rider, Rocky Balboa, Transformersi i grbava Paris Hilton. Zamisao je da film bude smešan, ali jednostavno nije. Battlefield Earth je bio dovoljno loš film da zauzme 7. mesto naše liste. U godini 3000 ne postoje države, ne postoje gradovi, zemlja je opustošena, a ljudska vrsta nikako ne može da se suprotstavi skilosima, dominantnim vanzemaljskim bićima koje žele da zavladaju celim svetom. Njihov vođa je moćni i vrlo uverljivi Terl, a pod njegovom rukom skilosi su uspeli da osvoje sve prirodne resurse i osude čovečanstvo na vrlo skoru i potpunu propast. Ljudska vrsta je odustala od borbe sa vanzemaljskom rasom, ali tada mladi Tyler odlučuje da napusti svoj dom visoko u bespućima stenovitih planina i da se suprotstavi osvajačima. Žili iz 2003. godine zauzima 6. mesto naše liste najgorih filmova svih vremena. Sidni kriminalac Žili ima reputaciju da zabrlja svaki posao. Rik je loša devojka, brzog okidača i oštra na jeziku. Njih dvoje su sada partneri na istom zadatku koji će uskoro da se otrgne kontroli. Da li će njih dvoje uspeti da obave misiju i prevaziđu svoje nesuglasice, kako će se izboriti sa osjećanjima koje se razvijaju između njih, iako je reditelj Martin Brest spojio tada najpopularniji hollywoodski par na planeti, imamo jedan izuzetno dosadan film. I stigli smo do top 5 najgorih filmova. 5. mesto zauzelo je ostvarenje pod naslovom Alone in the Dark. Radnja ovog neuspelog horora je sledeća. Istražujući nadprirodne sile, Edward se nađe pred najtežim slučajem u svojoj karijeri. Uz pomoć svoje devojke arheologa, on pronalazi artefakte širom sveta koji su samo deo velike slagalice i misterije koja se sve više komplikuje koliko dublje ulaze u njeno rešavanje.
Četvrto mesto je još jedan neuspeli pokušaj parodije, epski film. Dvojica scenarista Mrak filma sada, nažalost, usmeravaju svoju parodiju na najveći od svih žanrova, hollywoodske visokobudžetne blockbustere od više nastavaka koji su opterećeni specijalnim efektima. 4 siročeta od 20 i nešto godina doživljavaju seriju avantura u ovim parodičnim filmovima. Izbačen sa snimanja uglednih filmova, ovaj kvartet se ponovo okuplja u fabrici čokolade Vilija Vonke. Samo što je ovaj Vil luđi nego što se očekivalo, jer je podstakao grupu da krene na put u neobičan svet Gnarnije, u kome usmevaju epske filmove kao što su Pirati sa Kariba, Zmije u avionu i mnoge druge. Nažalost, ovaj put neuspelo. Treće mesto pripalo je nastavku kultne komedije Maska. U pitanju je nastavak kultnog filma Maska. Strip crtač Tim obožava svog psa Otisa najviše na svetu, ali Otis se počinje osjećati zanemareno kada Tim i njegova supruga dobiju bebu. Tužni Otis počinje tumarati ulicama, pa na jednom zabačenom mestu pronalazi začaranu masku Lokija, mitski objekt koji svome korisniku omogućava brzinske promene oblika. U međuvremenu gore u Valhali Odin je besan na Lokija zbog izgubljene maske i naređuje mu da je vrati. Sve je to lepo, ali kako uopšte i zamisliti film koji se zove Maska bez legendarnog Jim Carreya? The Hottie and the Naughty zauzima drugo mesto liste najgorih filmova svih vremena. Paris Hilton je u glavnoj ulozi u jednom od najgorih filmova svih vremena. The Hottie and the Naughty zasluženo je dobio užasne kritike i ostvario mizernu zaradu u bioskopima. Nate se doselio u Los Angeles da bi pronašao Christabel, devojku koju je zaljubljen od detinjstva. Pronađe je, ali shvati da mora savladati još jednu prepreku koja stoji na putu njegove sreće sa devojkom iz snova. Šta učiniti sa njenom najboljom prijateljicom June, koja se ne odvaja od Christabele, a nije ni približno tako privlačna kao devojka koju želi. Još jednom u filmu glumi Paris Hilton. Dovoljno. A nimalo laskavu titulu najgoreg filma svih vremena osvojio je film pod simboličnim naslovom Disaster Movie. U pitanju je parodija filmova katastrofe, nastala iz pera scenarista poznatog Mrak filma. Obećali su da će uništiti sve vaše najdraže filmove, ali su uspeli da unište samo budžet, jer je film zaradio slabih $14 miliona.